tulang huda galung doh hula na marhamaranggi huda galung namang buru di parsa rumah tuh ini na buru namion rogok kedo jojo mutuhani hula muna isialan amang buru adang doh gok kami dan nabi mat dapat tok kamu namar lundu doh para buah pir ilok na tua ina sitab tua main na paringgoro na si borok tanat tamatong liwatan nomor tua oras mahamu salu na di paro tutu songoni nang para buah pir asa pir mapokina bahul mapat calongan pir matok terdumo para ni buru nami luju di hamu nang akta kapang ngomong tutu nang buru dik so jadi pira hubok kami namar ludu do akta do para buah pir ilok na dua satik tim manati na upay na gulang ang gulang guna otik susah dia pi amang buru na hubak kami sede batama manggo yak ka paso tutu dia amang buru di hata pak kateutan na budari na Maria Raja ti amang buru taringot tu eret na law si pasatom nami tu hamuna jadi asa martanga-tanga kita siak hula udah galung 12 lembar ma amang buru pasatom nami gabi salah horas tulang hasatan namang buru anak nila buru namion Risma na sida sadabi gabi tulang songoni nak di buru namion Risma na sida gabi tulang pahopu si anak tong ma songoni Risma sadabi songoni nak pahopu si buru ala nungga marnini marnono na buru namion ati amang buru tong ma sahatu si baru na perpudi musi amang buru non hamu banget ruhun sida konon nami pasaton nami matu hamu persaut manak persinabung ni amang buru namion songoni ma amang buru jadi songoni mana siap tulang tong ma amang buru alana hamido hula hamido tulang tong ma gudang na 12 lembar gabi tulang jadi hamu mana mga turhun amang buru ate amang sakta osroh nami hamu para nila buru namion asauli jala dengkan jadi di kita puang anak kasihan jadi anak saktangan anak SP2 buru saktangan buru SP2 buru SP3 berbaris langsung hamu menuju berbaris terjelas tadi anak saktangan adok kata ni nama tua amang buru sasiatur na mula siatur bola topak pada mang na jogotong mulai las pada mana putak sopa mau ya tema dia bukan nama lo dengan baik kamu kapangilun nami oke amak permusik nama doa sabiak gabi dia horas dihami dan nama bahasa gabi aha saya lihat gabi dia horas dihami nama hula buru oke asal pasat kami juga ada nahobar tu raja di pemurun nami asal wajamang ma godang nahobar tu sih tadi tu sahadi non
wabar perhiti ulah sigat jang rambut. Siang kami hulu-hulu nama hamarangi marga udah gadung. Baik tahu mana wabar tuh sih. Jadi oke mengburu pasal kami mau pertikiat nur tua mu adok si dona mulang buru. Mula tulang utagalung sosone hulang marang utagalung. Nungai pasata mu raja dan nami ima son ada tupar mu tuang bor mu salutna ima hidak kasih ulos si gajang rabu. Jalan pasata mu do ima sona kapar gue pir asal nama pir mapok itu tuba dulu persalongan. Bir motor dinami saluna kapopar na burung non juru-juru mah dihame akan ang pamamuan. Raja nami raja di tulang. Gaya apa bang buru? Yang lain romahan wano bakar raja di ulay. Baru kehenam mas tabi sebajujung bersapusah daun sebajujung raja nami. Junokul satu dua untuk satu takakon jadi sebalia. Tung soni beharo nami tung sebagai dua. Bangan cuma akar raja. Gaya bang buru gaya. Jadi amang parusik nami. Nek romai manobar raja di ulay nami saluna. Bai magodang sobai di bata. Baru kami di jalo siapa di kopi? Ngomong tulang tangyak ko makapoparamon asang giat batapo pancamotan at kapacarianon doon namin sa dua berikut nama ranto menyaga di Rubian. Oh hindi na sopa ko lang para na tuso ko ni pinago di pagkakil ngomong tulang sa ito hatam na go di pas-pasuna matuto di matulang jadi mau lihatin mamang buru alay udah mi dilas nero hamuna mangadok yani udah tulang muna mari itu ringgit si dia suara mar bunga-bunga jari-jari di tangan kami
Alani amang boru jadi alam itu apa itu kata Maria mau kapas pasuna. Apa dong ini on itu kata dia kari no. Halo. Asal kami jo sikat nantung nami tu napun nami nok saru majo. Baik damang majo akan awak partusi. Kami jo musian non bona tulang do bona nyari teo na humulol tio ina binato panguhatan ay mamak si tio las padung manakto sa bisa menepi arah nami tu macam ini jelas marah ni abang boru bila nami mata waktu kamu na buat kami lebih namar itu semua ni nang boras pergi asal dia mata abang boru merludu agak biar merludu nak kasangapun dia aku selalu dapat parah ni nak boru nami asal dia nak tua saya masih tak betul mereka perlindungan di sini boru apa tadi batasi lo tu aku rasa kamu dah di baru semua ni nak kata pergi so dia mau selalu tapi lapar di dapur namion masa firma ilapok kibah hulbol pacalonan firma tol di mula selu na lucu-lucu dia menangkan matutu mau tuh besok ini aku terbuka kami mata foto kamu raja di pamoron nami marga si hopi uli macelas marwanguna dilok na tua-tua na sakit tim mana tidak pagulangan gulang-guna otak sudah dia beda buat kami abang baru dari nami mata foto kamu dua dewa tama mangkoi paso-paso matutu dia ada nih apa takutnya abang baru sesuai akan hari raja namu dari dok pangarabotan adong tuh buat kami obat lebar mai siang pun tulang guna barat siang pun nyari obat lebar tapi harus tulang jadi oke emang buru sama si aturan mah tapi harus tulang ya betul lah kopi neng boran mahani pasal ada lahobar boleh tuh lah tuh paparan nih lapor namion nasabay mamang lahobar tuh sih soalnya mah dia mamang buru boran tulang betul boran tulang Rampung dawi terpasata di ngomong-ngomong buru nabi si oping saya di pertama mangguhi pasu-pasu matutu apa emang buru adok si dewa nomu tuh kami pasata memang pertikilan tuh mondok bunanya di barat raja nami raja di hula-hula ngarohamu pasato pergi birdo atau lo segajang rabu doon anah di hamalidon nami bago na warhato manyagata durubian oras masaluna kapuk para mga jalo ili pakir bersama dihamuk ka na mga liyan sananya mang tulang raja nami romahan na sopa-sopahan dari mahudi ingan muna amang parmusin ini romahan na nung pasinulungan namin kaya magkundangan ng parmusi
songoni ma di amur ni raja di ulah ima nari ga sibinon nan manok berde di ulah tumpi songoni mar pengaju maruhamuna tangyak kamu nak kapok pramunan sanggir dapat pencarian dapat akapan dipagan lagi donan suruh situ tua bangun nomor satu menjaga terjurubian itu tidak apa kalau mulang parau na tung songoni pelabu di bakar dari pagi yang muna tuh hatta pada mangkoi pas pasuna matu itu nak katangian kami doa tak pasuk siap kami hula munaasa gila matunda foto apa bagana lomok kamu di tiap hari na deng matu tuh lah kini nangaro kamu marsoba mabuat ju namar saudara doh ringgit situ suara berbunga-bunga jari-jari di tangan nami memburu saya bertambah-tambah matong di hamuria doa kalas kirawa doa nami matong memburu saya kata di nabatua bagok mana marhalto dan diagata di robian horas kami nak mencaro bertambah-tambah di hamusika matu tuh lah memburu ujungnya kami matong terang gabi tulang abang permusin na bro masih kapa di pasal ada nama bantu yang memulung nami Iyo na tuwa-tuwa na tinawin na malutiyo binato pagwatan sabay mamak si tiyo las pa rin mga tuwa sa atin Muskin kami Neng Roma nilai rangon marga si matupang margana bay mapanong-nomon na na hadir naik pemestasinya. Jadi makin ngaruh kami nomor dulu waspir soalnya hadir itu orang naik tamunan sudah berdua mah perlu mensuborok di Bataman nomor 2 Basuliman di Parolo matu tuh semua ini donang di waspir dah buat kami asapir mabok beberapa pertolongan firma tadimu menuju semua pengamuan matu tuh jadi mengikuti saya sesuai itu kesepakatan di Raja Nambudari opak ma ulus sekali ya betul lah asamu mana mengatur ya betul lah jadi keluarga ini yang menggunakan shopping ya betul lah soalnya hari itu tuh orang nani titi mana tinopa golong-golong paranguna terus semua ini perlu disebut foto kami buat tadi Bataman nama goi pas-pas matu tuh matupang
binang rohamu raja nami pasatun adat imat tu bete munon imat tu akapo pumuna poparni dan nanyon diwo kamudo parbuwe pirdohon ulos sigajang rabu dono nami son sohati tua bagot namar halto maniagata di robian horos masalutna poparamunan mancalo di tabe tu hatta mati hamuna mangalean raja nami raja ni hula-hula nang roma hama nobar raja ni hula-hula son hata itu dulu nami dangur pinasa tu satu menjadi palia roha manobar raja ni hula-hula tu soros sebelum nami sedia mar pengaju mar raja ni hula-hula alani ira raja nami roma hami nang mar sobba tu raja amang polisi nami nang roma hama nobar raja hula-hula mama godangan nobar tusi anggia boy sudah selalu nak kepeparan ni beremunon gawi napotan nak kepeparan romak jakka di pacarian salidoron nami mason hasa papeda nami tu amura jadi hula-hula nami si titi masih opa golang-golang parahuna tungso ni pena boy tarpatupa beberemuna tu hatta namang boy pas pasuna so ni matulang gaul segala gari Bandungan happy jadi asal orang nami pun hati itu nama dokon bago nomor hal tu mah juga itu dia horos main macalo di pas itu ngamu nama kalian matudu ope orang beli mereka kalian sudah non ujung itu lama nama udah jadi yang gimana ya mah permusim kami baca rumah jadi mau partisi hula-hula na poso si tanggang si bolon turne mengarani do hula-hula na poso do si majuko ta padani ajo apa nomo nai asal do mo haro na sidia
Na barjolo nakin hula-hula na poso syakangan ima marga si tanggang. Na baduahon si bulu turnip. Nak si bulu turnip sada dia teh. Sada bajuan sa mga tusita baru hula-hula si manjukot. Sigalingging. Jadi idok waktu ala rodo na tuto namin siya po na pasugit. Tima hula-hula na poso marga si tanggang uwasat tayo majo parjolo tu bapak nami tu marga si tanggang tua-tua makan ini amat mulai jadi harus makan di malingin tu pahor ni amat mulai jadi matutu Allah imat itu akawan buruk otik susah dia nah buat kami seperti tordi asalah sekolah barang muna lah sekolah tamatang muna dorong naik masuk mendukung tua-tua asa pin mapoki bahubang mapacalonan pin mato dini hamusan huna pinokpa di labung namyon lucu-lucu mah nanggot akapang matutu Allah imat itu siakup dinauli siakup minadenggan pinayuti hon nakingan di pagdalanan lingolu ni nabudwa umum siapuru sebisa ada tuh pinokpa pitupulu mulai ada mati kuata, mulai ada mati di bata, sudah di dengar basana di nabung namyon, di leo songoni hagabiot di bana. Basah itu kuata itu tuh di pasah do di perjalanan di Goluna. Adong si halak senokton, alai dokton adok sedangit konokton. Si halak senokton hagabiot lima di pasah tu hatta di bana. Si tangnya konokton si pangilong nam itu amat dari bata. Asa ibung bagurang mana met pendek sarma tua menambah tua matutu tulang molo dia kapan sekolah saya di perpisuk itu hatama jupang naniluanna dapot dinalahan matutu yakka naso magahaso hotan doh yakka naso dapotan pagka ituan di patongot hatama ulaw pagka ituan nasida dala Peter Oma atau sedokap ni tordini akka pahunami mana matutu tulang dari siakup ni akan membunuh panggilan namin na itu amat tadi bata. Bukong ba hubuak kami ulos pamihari manang ulos panggabi, ulos pangkopol may mulo hata di hami. betul lah Ba gudangnya 5 opat tulang Turo rohani belum menuruni nasihat para peserta dan dari nero rohani marhabuk neroha di baga sama sahumat wali tidak tata nata ulung itu sok jadi mulu siap kami hula-hula muna deh diramuk kapi napani napuru nanyo saya nggak matutu saya udah jam nama umur muna deh tersongan kacang di umur ni inamon asa songan takani pasar nama toko penggatian di ropo sopo penggana dotian di rumah bunga betong gadi sama tua di nang nakahawalongyo saya uga binang mahamutok ng tua asa pirma bokki baul-baul mapasalawan pirma atong bikuna sa luhuna saya luzu-luzu manang akka pada motor kalau siang kali ulang-ulang muna tumbi nasiasya terpanumpian adong lu iwang kami ulos nalas nalah balas daging ni akka tianak tonami ade ako na balas daging na nasaranari amat tagdakaro jadi bahak na gudang na opak betul lah pola igwari habron nori yang burung igwari na langsung igoran tulang mah bolu-bolu sada na itu tuburu muna tumurun nadi betul lah sada na tuha tutup muna sada na tuha puna iya sada matu nama parang bisa sada na tu nama hamarang dari di botona sada tu dia tu bolo tasong ani pada dalam betul lah pasatong nayong bro boleh apa mah ulang-ulang na poso suang-suangin nang ulula si manjukot betul lah imasyan pemparannya pun nami sila janay bato padoh boru nang bere nami arong lo nakin ibu nakana tulang mo ima parbi sakti parbi ribu-ribu doh eme na marludu sa doh no matok sone de na tua sa titi matinopa golong-golong apa karabut na kalau tuk pesoni na boy tarpasat tami eme na marludu doh porsi benitodi hanggiak matutu manupa amat tadi bata asi marwana sa titik matinopa golong-golong karabut na untuk soni na boy tapatu pa asi marwana itu atas segudang mapinasuna matutu jadi somani maju abang boru taringot tu parubir doh eme na marludu na upasat tami jadi on ulus obar tu pakai donta
ima di pangaraputan na budari Abi. sian hula-hula na poso simbolo turnip obat Boleh. naki ngamar suara dong atu na turnip obat sian nasi desa kami simbolo pe obat Obat tulang. jadi orang nami na pasti tubere nami mah paling utama Oh, tulang. nah uduk nih kamu memang ngatur nang boru Gabi tulang. jadi tu hula-hula semanjukot pasal hula semami ima di marsar saur maduan ni nabur nami tu pinapara palu mo binang tu kay goto nami asa bedamang majo hindang na obar tu si
Jadi imat
Jadi sama lima arok dobe ulus parite marite di parsaur maduan ni na Purnami anggiat manupak mamat tadi bata di budian ni na Purnami on arong do hada na tu mandok belga ina tiap di rumah belga ma ina tiang soko nunga gawe saur matua na Purnami on tu gawe matutu di hamuna suduk akan poso matutu jadi abang baru kalau udah hamil do uli ni lagu muna kamu amar soping ini asa balita ma bagabe na binata botabuan hari muna ma gabe amburnai marga soping ala takas do ida hami hamu Raja Namir Zani ula nong pinasahak muna adat lima habatakon habatakoni na pasar matuaw ni inong nami tu akka pargelang muna nong pinasahak muna eka eme namar dudu em akro parbu pirdo akka ulus sigajang rambu anggia matutu tuak dia baranaya pis bujung nami son haton nami so siatu tua bagok mana marhal tu na dia gati durubian horas mahami na magjalo akka pargelang muna tu pakini batama dia muna mangalean Raja Namir Raja di ula di dokon atas dua tua di nanggur na pinasa dosak kunji balia rohai marsobar Raja di ula tu sorong subenon nami sadia lasma rohanya karajai Raja Namir Raja di ula tulang nami akka ula nami neng rohai marsobar ula mangarade marajai diinganan nabi Salahnya mang par musik nami neng Roma hai manobar raja di hula-hula nami bamba kodang na hobar tusi Raja Nami martang yang mamutu debata anggi mendapatkan dapat akapangaloma akapargelang monon asarung tabenon munan tabenon benon nasido balgasiani selan doon na masona tua sititi mesopa gulang-gulang panahuna tuso oni penabutar bain akapargelang mutu hafta mana manggohi pas pasuna baju di mana Raja Nami Dios tahitan dinang rohamu manok pahami ulang muna adong bahatan itu mandung lu terdak-dak kada wili nebi lu ngaro tu hamu marso pahami selalu naula muna berbunga-bunga tangan nabi do tebe alani do hono matong sono meja tua asa bagok matutu nomor alto dul manggo nomor royan horas matuk kami selalu naula nomor manjal na pinasana itu pakai mata di batama dia iya kan matutu dari soalnya mata yang baru tahu dulu mah betul jamu kalau sih kami gabi tinau mual tio binatu manuhatan dan masih tio las padoma tu hasakan
Ini mau nanti mah. Asa atau merdana matong ya rotas do idan. Bonane hari Utara. Yon. Perkiwa dari perkiwa. Galung. Tusong. Nyon. Kemudian. Ya, kan. Padahal kamu tusong. Burang bay. Di mana?